ozajstnému nebezpečí a jedna nová, že to očivami strašné ale neviem, či to nebola nejaká čerstvá informácia, lebo keď som jej položil konkrétne tú otázku, tak ona sa zasmiala, všetci ostatní sa zasmiali, keby vedeli, o čo ide. A čo ti povedali ešte raz? Že stretla medveďa. On sa pýtal, že what's the closest you've ever been to real danger? Ja som bola 20 minút od udretia blesku. Či 20 sekúnd. Počkaj, ale to je taká otázka, že na to sa treba... 20 metrov. 20 metrov, ktoré som prešla za 20 sekúnd. Po anglicky, Kuba, daj ešte raz, prosím. What's the closest you've ever been to real danger? Aha. The closest I've ever been to real danger is Meeting a bear. meeting a teddy bear. Meeting twins. For me. Twins. Zuzana and Lucia. Because with them I tried all the bad things in my life. All the bad and nice things. All the nicest things. A ja som nevedela, kam sa pohnúť, vieš, čo teraz.